बुझल विद्यापति भाई मु एथर घर गले आगे ये ककई पैसा क्लीयर करी कारण बहुत पैसा बाकी रही गलानी ना गोटा खराब कथा ना डेली मुह चाह चाह ककई केते हलानी तमर 1200 टका टोटल हो गेलानी 1200 होलानी 1200 टका को ये 8 दिन तमे ससुराडी की जेते थरा आउटा सेते खाई देई छु एथर मु गाँव आइले आगे ककई पैसा क्लीयर कर देबो पड़िबो मु देबी सेतिरे भाबनी मु खाली एठी रही जाईची बोली ए जणी पुआ कौन ए घर चाले कौन एति बेले खाई देबी बुलु बुला को केउडा पिसाच नागिची से खाली बाहु चल कौन ए चले मत हे भगवान तो पिसाच नागिची ए बा जल्दी घर आइजा ककई कौन करिया कहलो भूत लागिलानी पुओ को आ भूत लागिबा एठी बा दी जण गुनिया आछन बढ़िया गुनिया अरे व्यस्त कहीं होचु ए गोटिए फुंकार से जीव कौन ता ना कौन ता गोटा ना आउची तो मिस्टर हाड़ गया आउ ताका स्त्री ना आउची मिसेस सभा खाई मिस्टर हाड़विला मिसी सभा खाई ता फोन नंबर अछि हां फोन नंबर अछि नौना ए विद्यापति भाई कल के फोन लगे ता नंबर कहलो हां नंबर आउची नानी नानी सेठी एठी आ तमे कि बळा लोक मो पुओ को भूत लागि जे तमे सार गेल होछ मुझे 99 ता कोड पाटरे हटाटे पडु 99 हेलो हेलो अब ये कौन हाड़विला बाबू कहउछंती ओंदी घुमुरलानी आज्ञा आम एई तळ साई मंदिर पाखुटी आस मो पुओ गोटा भूत सवार हे जाई अच्छा हो ठीक अछि मु पहुंचुची हे से कहला आसीबा आ ता पूर्वरु मंदिर पाखु पुओ को नै जिबा हैला कोके हमें आउछु हां कहबो न हां आस तमे टिके आस हां मु जाउछु कोन करिबी हे ओ खाई दबो ना कोन गुणिया हे प्रभु व्यस्त ये निहाती भूत पाड़ मो पुअर पाड़ एते गंध हेनी बोलो की गंध ये भूत बोधे गैस्ट्रिक पेशेंट है नले एमिति गोड़ टेकी तो केबे हम गुलु नहीं मो पकरे ये 10 मिनिट आरो कोठी डरिला बोधे तू गच्छ भाभी चढ़िलानी कातुकु फोन लगाई हेलो आज्ञा हाड़गिला बाबू कहते कोठी हेलेनी गाँ मुंडरी हौ हौ टिके आसु गाँ मुंडरे हेलेनी हेइका आइलेनी आ चलन तो मिस सभा खाई चलन तो मिस्टर हाड़गिला नमस्कार 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 मैडम नमस्कार व्यस्त हो ना मु आसी गलिनी माने तमे भय करो ना ये कौन नागिन नाचिलानी ये भूतटा बोधे जानलो विद्यापति बर यात्री जाइथला सेठी मरिची आ गुरु कहला हाट घाट बंद सब लोग का नजर बंद हट फट फट हट वर्तमान मु मो काम आरंभ करी मिस सभा खाई यस मिस्टर हाड़गिला वर्तमान से 11 नंबर पृष्ठा बाहर करो बहु भूत लगी ताको तर्जुमा करा जिवो आपण बोधे पाउ नांती दियंतु मु देखि दउची 11 पृष्ठाटा बा एठी 10 11 हां ये कौन
ଲେଖା ହେଇଛି ଦିନକର ମୂଲିଆ ନିମନ୍ତେ 12 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଳୁ 2 କିଲୋ, ଟମାଟର 300, ଜାଇ, ସୋରିଷ ତେଲ, ରସୁଣ। ଇଏ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସରି ମୁଁ ଭୁଲରେ ସଉଦା ଖାତାଟା ନେଇ ଆସିଛି। ଚୁପ୍ shut up! ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦିଅ ନା। ଧର ଏ ଚିଠା ଅନୁସାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣ ରେଡି କର। ବିଦ୍ୟାପତି ଭାଇ ଚିଠା ଅନୁସାରେ ଜିନିଷ ଏଇଟା 3 କିଲିଆ ଜିଅନ୍ତା କୁକୁଡ଼ା, ନର୍ଗିସ୍ ଚାଉଳ 2.5 କିଲେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲେମ୍ବୁ 10ଟା, ଗୋଟେ ପାଣି କଖାରୁ। ହଇଓ ହାଡ଼ଗିଳା ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ଭୋଜି ଭାତ ଅଛି ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଲେମ୍ବୁଟାକୁ ମୁଁ ବଳି ପକେଇବି। ଆଉ କୁକୁଡ଼ା କୁକୁଡ଼ା ତାକୁ ଯୋଉ ଜନ୍ତୁ ଲାଗିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଶାନ୍ତି କରିବି। ସେଇ କ'ଣ ଉଠିଲାନି କ'ଣ କରନ୍ତି? ସଭା କାହିଁ ଛାଡେ ମୋର ଏଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ମନା କରୁଛି ଚିକି ଚିକିଆ ଶାଢୀ ଜମା ପିନ୍ଧିକି ଆସିବନି। କ'ଣ କରିବ କୁହନି? ମୁଁ ଏଠି ମନ୍ତ୍ର ଜପିବି ନା ତମକୁ ଜଗିବି? ହେଇ ମୋ ପୁଅ ଗଲାଣି ସିଆଡେ। ବାବା ଆଡୁକା ହାଟ ବନ୍ଦ ବାଟ ବନ୍ଦ ସବୁ ଲୋକ ନଜର ବନ୍ଦ। ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ। ଆଜ୍ଞା ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଏଠି କ'ଣ? ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଇଏ କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ସରକାର ଯେମିତି ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ କରିଦେଲା, ଅଖଚକ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ମୁଁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଇଏ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଲକଡାଉନ କରିଦେବି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ସଟଡାଉନ କରିଦେବି। ଦେଖିବ ଇଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜମା ଦେଇପାରିବନି। ଆଉ ଭୂତ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବେନି କି ଆସିପାରିବେନି? କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବେନି, ଇଞ୍ଚେ ବି ହଲି ପାରିବେନି। ବଢିଆ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କୋଉ ହାଡ? এইটা হচ্ছে ওটা বিধবা কুকুরের হাড়। ये भूतर हिस्ट्रिया दोष अच्छी। अरे ताको कौन जाई चुमा देलानी? এটা কোন প্রকার ভিত তমু খাইବାକୁ বସିଲା। ବାପା ମୋ ନାତି ଟିକେ କ୍ଷୀର ଭଲ କରିଦେ, ମୋ ଦେହ ହାତ ଥରୁଛି ରେ ବାପା। अरे तू कौ गछर रहउथलु? लो बाप ए କାମୁଡି ପକେଇଲାଣି। कौन खाइबू? ତୁ କାହିଁ ଯେମିତି ଅନଉଛୁ? এইটা কাম করিব। এ মুন্ড কথা ক। এটা কোন? এ বাবা এটা কা মুন্ড? এইটা হচ্ছে আজ্ঞা অবিবাহিতা মাছ মুন্ড, মাই মাছ। গুଣିয়াକୁ ମାଇଲାଣି। এই শব্দ করি কহ আগু চিন, বহু ভূত লাগিছি। କାହିଁକି ତ କିଛି କହୁନି। ଖେଳିଲାଣି ତା ଦେହରେ। କଣ ତମେ ଗୁଣିଆ କିଛି କରୁନ? I love you. ବାପାକୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ତମକୁ ନୁହଁ, ଆଉ ଏ ମାଲଟା ବଢିଆ। ହେ ଭଗବାନ ଆପରେ କାହିଁ ନଜର ପକଉଛୁ? আরে তু কৌ গছরে রহুথলু? ଆମରି ଏ କଣ ପର ନା ଓସ୍ତ କଳମ ଏଣ୍ଡୁଅ କୋଉଠି ରହେ? ମୁଁ ସିଜୁ ବୁଦା ମୂଳେ ରହୁଛି। বিরাট গছ মূলে রহিথলু। এতে মু জানিছি তো ভলিয়া ভূত মু দুনিয়ার দেখি। মো ইজ্জত পকাই দেলু তো। ମାର ତ ଦାନ୍ତ ନଥିଲା ମୋ ପୁଅର, ଇଏ ଦାନ୍ତ କଣ ବାହାରିଲାଣି ଗୁଣିଆ? যেমতি ছোট পিলা ক্ষীর খাইলে দুধ খিয়া দান্ত বাহারে, ঠিক সেমতি এ ভূতর হচ্ছে রক্ত পিয়া দান্ত। ବିନୁ ବାପ ଇଏ କଣ ରକ୍ତ ଖାଇଯିବ? ଟକଳ ମାଇଲାଣି। ଇଏ ଭଲ ଛନଛନିଆ ହେଇଛି। ଆରି ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିକି ତତେ ଭୂତ ଧଇଲା। ସାଙ୍ଗରେ ମତେ ତାକୁ ଫ୍ରିରେ ଦିଅ। ଇଏ ତ ବୋଉ ନା ନା। ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କ ଦେହ କିଳି ଦେଇଛି, ସେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ସେ କିଛି କରିପାରିବନି। ଇ କିଳା କିଳିଛ ସେ ତ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଚଢିଲାଣି। ଏଇ, ମତେ ବି ପଜିଟିଭ ଭୂତ ଦିଅ। କଣ ଖାଇବୁ? କୁରକୁରି ଖାଇବି।
କୁରକୁରି ନା ମ ତତେ ମୁଁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଛତୁଆ ଦେବି ନା ଆଉ କ'ଣ କହିଦେ ଏକାଥରେ। ବେଙ୍ଗ ତେଢେ ମେଢେ ଖାଇବି। କୋଉ ଭୂତ ମଟନ ଚିକେନ କୁ ଆଶା କରିକି ଡାକେ ମତେ କହୁଛି ବେଙ୍ଗ ତେଢେ ମେଢେ। ହାଡ଼ଗିଳା ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ମତେ ଡର ମାଡୁଛି, ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବା। ତାକୁ କୁଆଡେ ନେଇକି ଯାଉଛ? ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ମତେ ଡର ମାଡୁଛି। ସେ ଭୁଲ କରୁନା ବସ ମୁଣ୍ଡର ଆଲା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ। आज तुझको पुकारे मेरा गीत आई लव यू ମୁଁ ଆକୁ ଟିକେ ଖୁମ୍ପେଇବି। କକେଇ ଦିଟା କୁରକୁରି ଦେଲ। ତମ ପୁଅକୁ ଭୂତ ଲାଗିଛି, ତମେ କୁରକୁରେ ଆସିକି ମାଗୁଛ କୁରକୁରେ ଦିଅ ମୁଁ ଖାଇବି। ହଁ ବା ସେ ଆମ ଭୂତ ଲାଗିଛି, ପୁଅ ଖାଇବ କ'ଣ ମୁଁ ଖାଇବି ନା କ'ଣ? କଣ ଭୂତ କୁରକୁରେ ଖାଇବ? ଖାଲି କ'ଣ କୁରକୁରି? ଆଉ କହୁଛି କୁରକୁରି ଖାଇବି, ବେଙ୍ଗେ ତେড়େ ମେଢେ ଖାଇବି, ମଟର ଖାଇବି, ଚିପ୍ସ ଖାଇବି, ଯାହା ଯାହା ଭୂତ କହୁଛି ମୁଁ ତ ଆଉଛି ଆଉ। 2020 ମସିହା ପରର ଭୂତ କୁରକୁରେ ଫୁରକୁରେ ଖାଇଲାଣି। ତମେ କି ଗୁଣିଆ ମ, ତମେ କ'ଣ ଖାଉଛ? ଏଟା ଭୂତ ଖାଇବା କଥା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭୂତ ଯୋଉଟା ଖାଇବ ଗୁଣିଆ ସେଟା ଖାଇଲେ ସେଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହବ। ଏ ଶଳା ଏଟା କି ଗୁଣିଆ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ବାପୁ କହିଲେ ଦିଅନ୍ତା। ଏଇ ମୋଟା ଗୁଲୁଗୁଲା ମତେ ମୋଟା କହିଲାଣି। କିଏ ଗୁଲଗୁଲା? ତୁ ଗୁଲୁଗୁଲା ନୁହଁ। ଚୁପ୍। ନାଇଁଟା ହଲ ହଲ କରୁଛି। ବାଦାମ ଖାଇ ମରିଥିଲା ନା ବୁଟ ଖାଇକି ମରିଥିଲା? ଗୁରୁ କହିଲା ହାଟ ବନ୍ଦ ଘାଟ ବନ୍ଦ ସବୁ ଲୋକ କା ନଜର ବନ୍ଦ ଧର ଧର ଫଟଫଟ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ। ଏଇ କଣ ପିଇବୁ? କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇବି, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍। ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣି ଦିଅ। ଇଏ ବୋଧେ କୋଉ ଫଙ୍କସନ ବାହାଘର ଫାହାଘରେ ମରିଯାଇଛି। ଏତେ ଶୋଷ କ'ଣ ଆକୁ? ହଁ ମତେ କାଠି ଲଗା ଚକୋଲେଟ ଦେ। କାଠି ଲଗା ଚକୋଲେଟ। ଓକେ ଇଏ କାଠି ଲଗା ଚକୋଲେଟ ଦେଲ 10-12ଟା। ସେଇ ଭୂତ ଖାଇବ? ସେଇ ଭୂତ ଖାଇବ। ଏଇ 3 4 5 6 7 ଇଏ ଦିଟା ରଖ ଫେରା। ଯାଉଛି। ଇଏ କ'ଣ ଏଇଠି ଖେଳିଲାଣି ବେଲୁନ ଖେଳ? ए बटवा खाई नहीं है क्या? ବିହାରୀ ତା ମାନେ ଏଟା ବିହାରୀ ଭୂତ। I just kill you. ମାନେ ଏଟା ବିଦେଶୀ ଭୂତ, ପୁରା ଫରେନ୍ ଇଂଲିଶ କହିଲାଣି। କ'ଣ ଗନ୍ଧ ଛାଡୁଛ କି ତମେ? ପୁରା ଗୋଟେ କୁକୁର ଭଳିଆ ଗନ୍ଧ। ଭୂତ କ'ଣ କହୁଛି ତମ ଦେହ ଗନ୍ଧ ହଉଛି? ନାଇଁ 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 କଥା ସେୟା ନୁହଁ, ମୋର ଟିକେ ଘର ଛୁଆ କାମ ପଡ଼ିଗଲା, 4-5 ଦିନ ହବ ମୁଁ ଟିକେ ଗାଧାଗାଧି କରିନି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଟିକେ ସ୍ମେଲ ହଉଥିବ ଆଉ। କ'ଣ ଏଟା ଗୁଣିଆ ନା ମଜୁରିଆ? ରୁହ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନା, ମୁଁ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ତମେ? ତମକୁ ମାରୁଛି ଭୂତ। ଜାଗା କ'ଣ ଓଦା ଲାଗିଲାଣି? ଭୂତ ମୂର୍ତ୍ତି ଲାଗି ମୁଁ ଡରରେ ପୋଷାକ କରି ପକେଇଲି। ତମେ କିଭଳିଆ ଲୋକ କହିଲ ବୋଉ? ଏଡ଼େ ବୟସ ହେଲାଣି ଆସି ମରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ତମେ ମୁଦି ପକେଇଲା ଛାନିଆରେ। Happy birthday to you. କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ଭୂତ ହାପି ବାର୍ଥଡେ କଲାଣି? ଏଇ କିଛି ଗୁଣିଆକୁ ଦେଖୁନ। କି ସ୍ୱାଦ ଚାଲିଛି? ସୁଆଙ୍ଗ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ଭୂତ ଲାଗିଛି, ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲାଣି, କହୁଛି ସୁଆଙ୍ଗ ଚାଲି। ଆବେ ସେ କୁରକୁରେ ଗୁରା କ'ଣ କଲ? ସେଇ ଭୂତ ଖାଇଛି। ଆବେ ମୂଷା ମୋର ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ତା ଦେହରେ ମୂଷା ମାରି ଔଷଧ ପୁରେଇଥିଲି। ତମେ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛ ତାକୁ? ଇରେ ବାବା ମୁଁ ତାକୁ ଦୁଇଟା ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଏଇଠି ଭୂତ ଛଡ଼େଇକି ଯାବା। ବାପା ମୁଁ ମେଡିକାଲ ଯିବି। ମୋ ଭୂତ ଛାଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଯଦି ମିଛ ନ କହିଥାନ୍ତି ସତ ଧରା ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଭୂତ ଲାଗିଛି। ସତ କହ, କ'ଣ ହେଇଛି କହ, ମାନ ସତ। ମୁଁ ତମକୁ ସକାଳେ ମାଗିଲି କୁରକୁରି ଖାଇବି, ଚକୋଲେଟ ଖାଇବି, ତମେ ଦେଲନି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ପକେଇଥିଲି। ଆଉ ତୋତେ ଯଦି ଭୂତ ନାଗି ନଥିଲା ମିଛ କହୁଥିଲୁ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ଭୂତ ଦାନ୍ତ ତୋର କୋଉଠୁ ଆଇଲା? ତମେ ଯୋଉ କାନ ଖେଞ୍ଚ, ଗଇ ଖେଞ୍ଚା, ତୁଳା
ଭଗବାନ ଧନ୍ୟ କହିବ ଏ ରାତି ମୋର। बयस तार बगोला हुए से भारी चगला सबिंकर सिए गेल्हा नुए से जमा दुष्ट पिला मनटा तार पूरा खोला सब कथारे करे हल्ला भूलुला रागिले कि मिछ कहले महापाप सत्य कहले जगन्नाथ गुल्लु गोला गुल्लु गोला गुल्लु गोला गुल्लु 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 गोला गुल्लु गोला गुल्लु गोला। जदि आमर भिडियोटी आपण मानक दिल को कुतुकुतु करिछि ताहाले लाइक करंतु शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु आउ बेल रो घंटी को टिंग किना बजाई दियंतु।